Hadin ka jing sngow ya jing ut jing nam naki khana school berkiri ba halor kikut fistam ka jentia student movement haka khat arterik kalalet bani kandu beruba yaine es khairi mujat ubdai usenio account assistant beripej yaka strong room balalap bayi kistam hapo katek office treasury jawai kilalut naduk kinon judicial stamps kibashipau arpau sanpau bachis pa tingka ka arpu tengka kini ba gestam arpu tengka lalu nadu Oktober aja kendai kini ke balai poru lalu nadu September aja kendai kini kisipau arpu kisan pau terter ki duk cispa ki nadu lai putrit November aja arpu kita ini kentui ke sorkar ba kandai ban simkia ban leno ubud ban kalau ka jing jia ka ba susi ikipai ba eno iwang salang ni jamu bro lada kam simkia min budien min yai budien kan berkempat ulang kumalak pembenau perstun haki sidang melakdem hau penai Oktober nen September kuntai mula mempertelek ke istamba hadu mentah kita pelek kata ka jingkular ke joki jingkelu dong ina yang ta sen biasa bad iba yaine secondary mujat balong go isenir account yang ka stand go in charge yang ka strong room ina yang sen tingilap ba niki barok kadi jingko terikam jong kani ka sarkar namar ni termau ba last year bau wino binti binti ba presun song la pular ban ai kani ka stam ban ai long ba ka i stam te hadu menta kani kampat ulong bat ka ba plan ni nagaliang sang ibudin ni kani hadu menta ngiti bana tu sampeu kishpeu ki arpeu undan stok su po Jandia Hills District, Merok R District, is that was dia. Wat lagi kena school meni midang lap henti, bab sim hadu cispa, sanspa senang. Kebapala ba balik ba yaki wat yaki kena school beli di haban sim hadu cispa aspa kini istam banle yaki nogi admission dan kini kam di badi nama tajam school.